Vanoi gam tina KUKI chate hozo se na bon chaw vini tha pha el tha October ni sim sagi Tuesday ni khuin zong ni tha thu so ngai ki du hiti thu so ngai taw hiti KUKI khang lai lom pi KKL general headquarter khon zan hi October ni sim gup ni khu chun head sa poi mo ki le kha kha da hin so do vien chuchi le kha chun se na October ni sim gup sang ni le som ni lenga Monday ni khon relief camp ve kol lam kai khole KKL General Headquarters GHQ lamkai ho kyo khom na akiniin hichi kyo khom na a seithla ho them khat mi pi heading in hong kita alangin hi tin a hin phongdo vina hi akhat na a tulai ta government in aboi pi galzam ho IDP so bank account hin thu mu hi khulsil na akiniin ta sanum ta apat head do akinei cho tua bank account kila ho hi government in direct beneficiary transfer DBT a mandinga kila khoma hi in ahin la tule tu din mon adi a galzam ho IDP so in le lo mun ki tupta gi mun to mun nei nai lo hi zeu vien direct beneficiary transfer system hi tu din mun to ki tu dinga gin sar hi lo sin bank account ki dong cho internally displaced persons IDP son koi makoma pilu lo na ding vien het sa na ana nei vien hi ani na hi chi direct beneficiary transfer DBT tilgun sanga Thua achina ngai dola reson item an neletsa akila zo hi achi khomi pi le KKL lamkai hon phatsa na kini na hi tin hin phongdo vina hi chule thum chan a mabana apoi mole aphadung zuya ahungai chatia gin chari to kilhona relief camp lamkai zo sen ama mo pu na chi relief camp in med ho ain sona bank passbook Aadhaar card le passport ho ki tup ta akoi tup si diu vin an het sa vina hi zani Monday ni khu a relief camp lamkai hoto KKL general headquarter in phatsan anei dung zui wa thusu an bol ho cho relief camp sunga hon azui chi ding vin tep na le het sa na bol vin hi Manipur state BJP le hon October ni sim sagi tu ni khu chun New Delhi khu pi a Sadar Patel maga Manipur Bawan conference hall muna meeting an nei vin hi chuchi meeting a chun ex chief minister N Biren Singh L Susindro TH Syam Kumar KH Bomcha RK Imo Singh Dr. S Ranjan S Kunja Keshwar Karam Syam K Govindas TH Basanta Singh TH Satyabrata Singh Y Khem Chan L Rameswar KH Ragumani S Premchandra Dr. Yu Deben SS Olis Digang Mei TH Biswajit KH Zoy Kisan TH Arun Kumar SKB KH Robindro T Robindro le P Brojen Singh Holoy na panguvien chuchi meeting a panglo hocho TH Radishyam MD Achabuddin Dr. Y Radishyam chule S Rajen Singh Holoy hivi chuchi BJP hon meeting anei na wa panghocho agoma mi somni lugup hivien chule meeting a panglo cho MLA mili hivien agoma MLA mi som thum hivien chule BJP MLA dang ho MLA mi sagi chu KUKI hivien BJP in Manipur state agoma MLA som thumle sagi anei wa hi Janata Dal United JDU a kona BJP an lud hozong hichi BJP MLA hol a hi kisim tha su hel hitaw vin hi BJP MLA hon Manipur state sunga popular government sim do oning chungchanga meeting khota khat an nei wa hin BJP Northeast in charge Sambit Patra ki mu piding aban le Union Home Minister Amit Shah ki mu piding to gon asemu hi Gaza Strip gamsunga ceasefire om nading le Israel mi sungkul tang ho thla do hinading chungchang thu ho chule USA President Donald Trump in an pu do peace plan chungchang thu a Hamas inui mi palai ho le Israel palai hon zani Monday ni khuchuan Egypt gamsung Saram el Sheikh muna ki hona an panu vina hi ki hona palaya pangcho Egypt le Qatar hivi Israel sipai hon Hamas top negotiator chi cho chamthu saya albu apang pa doha khupya thading a good nungu vien chuchi peace talks cho security tight in an chila piu vien chule closed door meeting good him sa khona an nei wa hi Hamas nui mi hol Israel palai ho ki mutu a kholi ma hi po vien Egypt le Qatar ho palai hin a khona nei wa hi Egypt gam sunga khona chi hla jing lai chon
Israel sipai hon Gaza Strip gom sunga agal bol an zom zing vian zani Monday ni khuchun Gaza Strip gom sunga mi somin thinan to vitin thuso ki muchun a hin phung do ei Hamas le Israel gal hi tuni khu akum ni thlinga hitan achi sa kum ni sunga Israel sipai hon Hamas sinui mi ho atha su hil zolo naw azi point sagi cho thuso mi hon a hin phung do vina hi Israel sipai hon Hamas leader hole Hamas keder ho mi tamta atha jing wangu vien Hamas sinui mi hon thingnoi mi pangding mi tamta an kila beu vien training phatai na piu vien Hamas sinui mi hon tu ge ya Israel do na agale tola adin zonaw azi ho chu hi le Hamas sinui mi hon Israel sipai ho chu abulu loi chelova eteka bo loi chelova akisel naw mun leikunoya thlailut loi chel jiu a hi zi hin ana so cha jingu vien sule Hamas sinui mi ho lamkai akisu zi o hi a hi kidin sule jihad atio athi zong lew athagaw so cha dinga akigel zi u zong hi azi khar hi kidin sule Hamas sinui mi ho hin Gaza Strip gom sunga mi pi to sotna mi pi support amu jingna lai o hi zi hin anam bachal the jing vien chukit le Hamas sinui mi hon Israel mi ho mi som li legate hen jingna lai ji u vien Israel sipai hon Hamas sinui mi ho chunga thilsi thilphalota abol thei po vien Israel sipai hon Israel mi ho thi kha dingo ven na a ki veng ta a gale tul abol ji uchun Hamas sinui mi ho hi an so cha jinga hi ve zong a kiti Sulevan noi gamdang tamta in Israel chunga pressure na sata pi zi uhin Israelin hangphung ta in alungel bang ta uvin Hamas o do nein panala thei po vin chukile Israel government sunga lungel ngai dan ki ba lo zi le Israel mi pi ho akuna Israel sipai hon Israel government in 100% support mu lo zi hin Israel sipai hon Hamas o hi atha simit so hil zolo wo hi tin zong ki sei na hi Israel palai hole Hamas palai hon Egypt gom sunga ki hona nei jing lai vien kyo thla na lo lai hi ji chun Israel sipai hon Gaza Strip gom sunga gal bolu azom jingo hi Hamas on Israel government hinga surrender bolova hi chi Hamas gal hi ceasefire ho nei wa hi tia ong ki chai jinga hi le Israel government flujing dinga hi ki jin Israel government zong boi le jing hi taw vi Israel government ruling government noya coalition partner Itamar Ben Gvirin government gina bolin Israelin atun sora zumna le maimo na achan dinga galzona achan lelova galel dana gal ki chai sa ding chuchi party ho chunum lo hil hi ji uchun coalition government kada ha ding hi tin gina hin bolu vina hi Hamas tin mi ho surrender bolova Israel government in Hamas tin mi ho ceasefire nei pia chamna sim do ding ki go cho Israel Minister pa chu numlo hila hi chi peace plan hi USA President Donald Trump to Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Hamas sinui mi ho thangkul adopi nau khat hidinga ging moloi zong mu vina hi azi chu Israelian Gaza Strip gamsung 25% ti chu zakhala som ni lenga hi to pha den ding chan den ding agu hidanin Israela Channel 14 na correspondent Tamir Moragin ahin phongdo in hi Israelin Egypt le Gaza Strip gamgi Philadelphia corridor se to pha den ding le Gaza City kom ta mol sangkhat hil 70 tia kimin vo tal al 70 hilo le tal al mantar kiti chuchi mol chung chu to pha den ding agur hi kiti chuchi mol chung chu Gaza City hopsong suzaya solam panga hin mol sang hi ji chun Gaza City vet hi na dinga mun kilem ta hi ji chun Israel sipai hon chuchi mun chu to pha den ding chan den ding agur thimu hidanin zong Israel thu so KAN broadcaster chu na phungdo vina hi Israel in Gaza Strip gamsung pumpi cho security control building ago vin chule Gaza Strip gamsung tuipi pamla ho Mediterranean Sea tuipi pamla ho neldi tamta namun la ho zo si zong cho to pha den ding ago hidanin zong ki seye thu so isan hin ki chai tai thu so ngai ho zo se na bon chawin mangpha